Салом алейкум духтаро, чихариш Муҳаммадтон аст, саломатиятон аст. Хуш омадед ба влоги имрӯзаи мо. Умедворам ки ҳамаи шумо хуб бутан, сиҳат ҳастед. Духтаро, чанд вақт боз набудам. Қариби 3 ҳафта боз видеоролик напарт фурестодам. Ба фикрам агар хато накунам. Ана ҳозир инҷа камтара гуфтам барои кӯдакам завтрак тайёр кунам. Баъд оҳиста айпаи корам шавам, барои ки кори хонама тамом кунам. Агар баъд ман кори фабрикати заниматсия кардана сар мекунам. Да духтаро, где-то соатҳои 12-12:30 обед гӯем. Да ман аллакай кори фабрикама сар мекунам. 1-2 соат кор мекунам бо айпай кори хона, бо аспаси кӯдако ҳамхелда то 12 ҳама корома карда шавам. Агар баъди 12 баъд метавонам ки баробари кори фабрик койча прорам кӯдакома прогулка равем, мисол ҳамина карда равон, кори фабрика карда равон, бо дигар корҳоам карда метавонам. Хеле нест ки чтоб манам телефон бо полностью болош пашнам дигар ягон корам ки заниматсия накунам. Не, ҳами кори хонавам карда бо фабрикам хош карда мисол кор мекунам. Просто ман вақти авқот карда истагим ба вақти уборка карда истагим ба намехоҳам да телефон ба вай кунам, телефон ба овора шавам. беҳтараш ҳамин аввал кори хонама карда шавам, авқотома карда шавам, баъд метавонам ки спокойно корҳои дигарам кати фабрика хуш карда кунам. Да мисол майдачудаи хона чихел тамом намешад корҳои хона, корҳои асосия мекунем, баъд майдачудаҳое ки рӯзи дароз пайдо шуда меестад ҳамонҳо кати ҳамроҳ корҳои фабрика пеш мебарем. Духтаро, инҷа ман комментариҳоя хондам баям баъз вақтам намешад. Ҳам видео мепартему бо мерам аспаси кор, аспаси корҳои хона, аспаси кӯдако ҳамин кати успед намекунам да комментариҳо ба ҷавоб додан. Ба раҳмати калон барои комментариҳотон беҳад, лекин бисёр комментариҳо ҳастанд ки ҳам зиқ мекунанду ҳам хандаовар ҳастанду хулоса ҳар хел да комментариҳо ҳаст. Як апам хоҳарам намедонам аз ман хурд бошанд ки калон навистанд ки хонатон ба ремонташ нест. Ба фикр ман ки вай кас намедонад ки хонаи сиёмне хеле ки ман мехостам. Да мисол мехоҳам ки ягон чӣ харам, ягон мебел, хулоса ягон камбудии ҳамин хона буд кунам. Гуфта фикр мекунам, бо фикр мекунам ки ҳозир все равно хонаи худамона мехарем. Ин чизҳое ки дар ин хона мехарем, мисол бурдан хонаи нав баям не захочется, да, мехоҳи ягон чизҳои нав гирӣ, ҳамашадан хушу аз сари нав, да, хонаи нав, мебелҳои нав бояд бошад. Ҳам хеле фикр мекунам, да, барои ҳамин камбудиҳои ин хонае ки ҳаст ҳам хеле ман монда истодаам, чашма ҳамин камбудиҳошро пӯшида истодаам. Да худо хоҳад камтарак мондааст бо хонаи худамона гирем. Агар чӣ хеле ки дили ман ба маъқул аст ҳамин мебелҳои дар кори камбудиҳое ки ин хона ба ҳаст, вай хонаи худамон ба мекунем. Худо хоҳад ки да худо хоҳад агар ки хонаам харем, примерно ман ҳам хеле ремонт мекунам. Акун намедонам ба шумо чӣ маъно дорад хонаи ремонтдор, лекин ман ҳамин хеле ремонте ки ҳозир дар ин хона мехостам бада примерно такое ремонт кардан. Худо хоҳад ҳамаш дар пеи духтаро. Баъд вақте ки ҳамин чизҳоя нишон метиҳем, ин харидем, вай харидем, нагӯйтон, шумо нодида мегӯянд бисёриҳо. Духтаро, ман он чизе ки ҳозир мисол ҳамин хона харидаана, оҳиста-оҳиста зиндагиёмона обод кардан нишон метиҳам барои он ки чтобы шумо мотиватсия шавад ки шумо ҳам кор кунтон. Аз хона набромада мо хеле кор мекунем. Гуфтам мо шумо нишон метиҳем ки шумо ҳам мотиватсия гиретону мисол хона башида барои кӯдакотон ба баробари корҳои хонатон кор кунтон. Мисли мо занҳои хонашин кардатон истесодаем ки ҳамин корҳояш моям аз удаш меброитон. Гуфтам мо шумо бо мотиватсия метиҳем, лекин бисёриҳо хел мекунанд ки хай шумо нишон метиҳин ҳама чизона нодида шумо хелоса ҳар хел гапо мезананд. Худо хоҳад духтаро, шумо ҳам агар коргари компания фабрик шавитону маошҳои барм ба бромада пулотон ҷамъ карда пули хона, пули мошин мисол ҷамъ кунетону агар ки зиндагиатон обод кунетон, бовар дорам ки шумо ҳам мехоҳедтон ягон кас дигар ба гуфтан, ягон кас дигар фаҳмондан дар бораи коротон, да як чтоб як кас дигар мисли шумо дар омада ҳам хел зиндагиашро обод кунад. Инҷа шаварам аз кор омадан ҳозир обед овардан. Як бора ман ҳам авқот тайёр карда иштаги будам, лекин шаварам ҳам овардиянд. Хеҷ гап надорад. Ужинба мемонем гӯем, да ужинба ягон салати лёгки мекунам. Вот инҷа ҳама нағз медидаги вай ман овардиянд. Риба беҳад маъқул, ҳамин риба ҳар дафъа оварда месанд, фақат ман мехӯрам, да дига ҳеҷ кас намехӯрад. инҷа кафеи халал ҳаст, аз ҳамонҷа фақат мебиёрам, хеле асарти карда ҳама чи. Инҷа ман бо салат тайёр кардам барои кӯдакон. Дер шуду, ними шабам бошад ки соат 10 шаб тайёр кардам. Инҷа худам пешам ба кофеча тайёр кардам мондам. Салатама ман огурци свежи кати кардам духтаро, огурци солёни катинаю. Солёные огурцы кати духтаро ба маза мешад салату, лекин не всегда солёные огурцы диламангиш мебиёд, да. Баъзи вақт огурцои мулоима как мебиёд, хеле ман маъқул нехолосай гап, да, ки мазаш маъқул намешад. Баъд свежие огурцы мекунам, свежие огурцы катим ба маза. Салати винегрета ҳама нағз меояд хонаи мо ба ҳама. Через день салат мекунам, почти что ҳар рӯз ҳам хел салат ҳаст хона мо буда. Ты можешь? Ох, ничего себе, спасибо. Ты сильно, да. Да, я сильный. Ты сильно, умничка. Нужно взять. Не, так будет неудобно потом мне развивать, бача. Предсказано? Да. Вот я разбила. Спасибо. Я взяла, бача. Тоже мало тут. Да, мало. Мама, которым много оладушки.
оладушки. Немного оладушки? Немного, да. А ты много не хочешь? Хочу. А ты умеешь готовить? Не умею. Не умеешь? Умею. А, умеешь. Прости. Чуть. Совсем чуть-чуть надо, совсем чуть-чуть. Все. Перемешивай. Нет, нет. Сахар, София сахар сама добавит. Ладно, ты перемешай сначала. Соль свою перемешай. Да, вот, молодец. Теперь давай тебе сестра поможет, хорошо? А мы здесь подвися? Мама, поможет. Ой, ничего страшного. Аккуратно, ничего страшного. Хорошо, я поймаю. Можешь оставить внизу, Ислам. Добавь, не бойся, не переживай. Побольше добавь. Чуть-чуть повыше подними сахар. Я не боюсь. Вот Я не сюда, боюсь. отсюда. Я не боюсь, да. И добавляй, Я побольше. не боюсь, да. Давай, боюсь добавляй, не сахара. бойся. Добавляй много-много, это же не сахар. Добавляй, это же не соль. Добавляй еще. Много-много, не бойся. Еще. Да я не боюсь. Все? Оставляй внизу, Ислам. Иду? Да. Нет. Почему нет? Все. Можешь еще чуть-чуть. Все, молодец. Убери и сразу в холодильник, пожалуйста, дайте, ладно? До второй прогулка в Романдосе. Пошли, сынок. Побежали. Тише, пожалуйста. Давай, иди вперед. Давай вперед. Иди. Открывай дверь, зачем? برای دستگیریاتون اپا و خواران عزیز اگر که یکون سوال داشته باشید مرحمت میتونید که در کامنت نوشتن همین یک هفته و یک بار دوباره هم خرید کرده شدن در کار داشت بر سوال‌هایی که شما میتونید من در ویدیو جواب گردانم برای شما میتونید که نوشتن در کامنت دکترها همه شما میخوانم در ویدیو آینده جواب میگردانم به سوال‌های شما دکترها مسئله کار همین نمره واتساپ من بنویسید دکترها من الکی با شما باور دارم شما هم به خود باور کنید همین نمره واتساپ من بنویسید باور کنید دکترها شما هم نیز از خانه نبرمده کلان معاش میگیرید میشتن من شما به یاردم میرسونم یگان جای قینیش نیست دکترها بهترین کار به یگان معلومات عالی دانستن زبان روسی در کار نیست دخترها نویس کردن نمیشن دیگه درست همین آرامانه صحبت کرده مثال دوستی کرده قطعی دخترها قطعی کارگرای کمپانی شما هم کارتون پیش میبرید دخترها یگان جواب این خیلی کار نیست تا شما به هزار همین کارهای خونتون که برابر به یگان مشکلی کار پیش برید همین کمپانی فابریک برای شما یک امکانات کلان داده شده است من باشد به شما یاری میرسونم که شما هم در مدت کوتاه یکی از پیش قدم ترین دیکتاتور شده مثال به یک ابروی بلند کرده تمام کلان معاش میگیرید میشید دخترها باور کنید من باور نداشتم به خودم منم آدمی که من نامنویس کردگی است نستانی کم سوپروایزر با من باور کرده نامنویس کردگی است من وای میدونید که من پیشروی میکنم لیکن من به خودم عموما باور نداشتم از کور سرکشی میکردم نمیخوام میگفتم لیکن من نه دخترها همین قدر خدا با هزار بار شکر پیشروی کرده ایستادم شما هم نیست یاد میگیرتون یگان خیلی برآمد کردن اینترنت با ویدیو کردن مسلمان در کار نیست بلاگر بودن لازم نیست دخترها این چیز در کار نیست برای کاری فابریک پیش بردن برای همین به یگان خواهر نویسیدن دخترها از خانه نبرمده فروخته گشتن در کار نیست دخترها معلومات عالی در کار نیست گرافیک کاریست و بود چند که شما خواهید هم قدر کار میکنید که وقتی کارهای خانه‌تون تمام کردید وقتی خالگیتون با کار میکنید دخترها چخیل با همین قدر کار بهترین شما از کجا مییابید برای همین نوشتم من همش شما بخوش کرده میفهمم رحمت کردم برای توجهتون دخترها عزیز